musesia nienda kuthocha ingi tumini kilungu kitu kila chatiala cha keli ndini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi twende na kunena nisya mauau ala makwata Metho na twina mutaalamu wa mauau asu makwata Metho na indi twituna bandu bakwetia yulua mundu lotonya kuona Vaasa no lotonya kuona Vakuvi na twituna weta yulua mundu lotona ukuona Vakuvi short sighted indi kwa twende sio nena ni abau yu ila tuiweta obo wa mundu short sighted na twese mundu ni short sighted twitwa weta tukasia kana mundu short sighted imaanisha idho yake ni nene kuliko kila tu ya itembeni kana ngaipe undulo abangie mundu etho ilie kana bino Metho etho ilie kwa imaanisha bino wake olo Metho ni mwingi kuliko la wailite kwa usindu si Vaasa nde sauna ona sindu sipa Vakuvi ila wasia yetho yi nene wimanisha nikenda musese witwa elewenesa wimanisha vinya wea yetho ti kunene bakwa umbo nikenda musese elewenesa ni ndiweta obo wa unene wa idho ni weta unene wa idho physically na at the same time bina wa idho mundu no idho short sighted nundu wa idho yake nundu ni nene na mundu no idho short sighted nundu wa idho yake bino lawe na woni mwingi na sindu iso siuka hata ni pala wethia pela twita cornea cornea ni area ile ambe ya idho mbe wa idho le Yesu yetho ikumbite muno bina wa idho nuongeleka ni sawa na wongeleka imaanisha wangala bina wonde wa idho yonde na at the same time whether idho ni nene imaanisha race ila kwa kila kindu wona chenda ata race Methone this is the best word ya kwa race kwa kikampani chao lakini no ni akani mweta kwa Kiswahili ila tuita miale kindu chonde kila wona ni nundu wa reflection ya chao ya kila wona na chuni cho kituma waba idho kikasaubwa kikone kata chao wadhani kikombe kikatwika kikombe na wadhani thangu wadhani computer ni yatwika chao computer idho hii nene imaanisha image Yesu kana wadhani kikombe visosu hii ndo sobiwa pala wailite wisobiwa kati wa idho image Yesu iuka visosu uka kwatana ukasobiwa kati na no wa wana wadhani mundu ni short sighted aya sisi ndo si Vaasa ndia nenesa ni sawa lakini sindu siambio thenge wa Vakuvi yambia kwitha sicho sieneke nesa undu nwambia when kindu ndwa cha thengea nuo kitha kindu ki Vaasa kitumia abi na monini kuona compared na kindu kila ki Vakuvi so kikombe kiyu nitumite binya mwingi kuchona kuliko kuona kindu ki Vaasa ndicho kitumi ukuwa ndia se pina we mwingi mundu ndo in normal circumstance mundu kindu kingi tiwe wele kwitha wona nesa aiye kwa Metho ni tiu pina we ingiva itwika imaanisha kindu chuki kieneke nesa ni sawa yu bosunu wa mundu short sighted na ila tumonenga miwani kana iyo iswingi sia kwikia tuyasia kwi miwani ila mundu enda akathimi wake kiwa na then yo mundu sia kwikia Metho ndini ukesukithia ti lazima wike miwani lakini wikirara nwikite tuyolo tu kesukithia ndo tethese chao ilo kuona ila tuikia mundu yasia mundu ni short sighted twamwikia miwani twenda kwasa visosu wa kila kuona tukitwa eba retina pepa ndo twita retina ni mwiso pala bisa isobe wano ndo mena kamera Metho ndo mena kamera olato asiape black spot ya kamera tiwa ngasa black spot ya kamera ni bo image isobe awa na yo Metho ameliu pepa ndo pala bisa usobe awa wa kila wene na usobe awa ndo beta retina
Visoswe mwemo bika kwa retina twikia miwani tukatoa visosu tukaumia palawe tukotoa mpaka pala pecha pe retina kwa kutumia chao iyo ndipo mundu nenga wa chao unenga wa miwani isu ni kesi ya mundu chao short sighted kwa mundu long sighted no ndio tambo sio kababa miwani no ya kwikia ya kawaida neno ya kwikia yetho ano ingi ni makula saki wathuka ni chao cha asuma kwikia miwani tuyolo tutu akwikia yetho na miwani minene pe tofauti wewe kipathukania chochote na mundu ekia ni witha ndai wewe kindu ekia ai okay twende tekani sio kwa upupa nini elesio pa nini kuhusu miwani ya kwikia na swingi ya kwikia metho ndini pe tofauti ya miwani isu isi ile itege kila twika atu siasia hii pinola twiki yu kwa mundu ntu advice ya mundu na kila tuona kiki sio kwake na miwani ti lazima wiki nundu wina thina kwana pe ila twita cosmetic purposes kana ya uoneke yani wiki tu miwani nundu wenda kwiki lakini wina thina wa metho na miwani isu sio ndeni sikia kwa yosu ila twamita cosmetic purposes ya urembo isu tumetwa usio urembo uoneke usio wako nweki ya tuto akwita metho nundwa chu na no wiki ya miwani nundwa the same case uoneka nasa kwa ila twamnenga mundu nundwa athina wa metho tumunenga tutikata tu correct image ila wene withie chu kiu kana bisausu ni wetho no wethi wa wonekanesa na yo ndetho ku maundu mwe kila twika kwa isu ya kwikia metho nundu wa mathina la yeta ni tunenga o mundu o mauswani o maitu kuhusu niki tutono kunenga miwani na kuliko lenge type lenge no nduma na kwikia ngwa la mundu kila akakia jeans nonge akakia o kindu kingi ni sawa ilyu kwa pati isu ya miwani twikau then kila kingi ni kwa miwani isu ya kwikia itho nitwenda tukaminenga andu ala pina wo wiyulu wa kuona andu ala mena thina wa kuona pina wiyulu tuyasia whether mundu ni short sighted pevina tuyasia pina su extra wene twaisi ni 60 ti sawa oka 61 no waingiba wathea mbe wa 61 nwaniva na ukiusu ni thina kwa metho ni sawa yu wiyulu no tutala waingivata no twasiai mundu ni short sighted lakini pina wake we chao wiyulu twisisia chao pina we extra we another mukauola tuko correct tuka neutralize okay the wasio kawaida ka 60 na miwani kana isu tuta contact lenses na pina we yolo whether mundu nutona ena uweso watumia contact lenses ntumia atumia niki nundu ni laisi tingito kwatumia na sidhana ila tuita siu miwani kwa mundu ala meke ya miwani pina ndlo engiba nwambia eta siu ni sawa pina twasi na ena pina so extra ni kindu ta 6 wiyolo kana 7 piange menda mpaka 10 extra kuma 60 kwa imaanisha pina wa metho make atekete miwani ni 70 umio su yolo usuru ni watu da twikara to correct kana to thesiande muithesa uko bika wa 60 na miwani aya kwa tutabie nenda tuiminia tutabie kuitwa kwa nini kwa short sighted andu ala mona baba kubi na Vaasa kana kwindawa lakini tutana bikabu kwa tulesea yulu wa long sighted andu ala mona Vaasa na mayene baba kubi you long sighted nayo ni
twasinita kinyume cha short sighted. Long sighted imanishi ithe yake ni nini. Kana vinola wina uo wa metho ichao ni munini kuliko langa iwa bangiye mundu etho naguo witheo wa 60 wa theyambe wa 60 usu ni mundu ni long sighted. Na tumunenga miwani tutonge image suba pakati pala tubetie retina. Kila kumaanisha ni ila tutumia ila twasoma skulu converging lenses na diverging lenses. Hiyo si akwete sindu kusobe image itho giba kubi na ya kutoa kindu kithi Vaasa. Chuno cho kitumia ila tunenga mundu miwani twitha tutumia umaniusu wa kutumia miwani. Na ila twa mukwa mundu long sighted kila kindu kuona kisobewa yutundu mwana short sighted kisobewa katikati wa metho kana cha sababu kwa mundu la metho make meona nesa cha sababu bala chailite kwa ila tumetie retina kisobe twasia ikita tent kiti ikalata isobewe mbewa retina pala twaisi image sio ndese obawa bandu beta retina sia sobiwa katikati ni thina na sia sobiwa sia kata si usobiwa mbewa retina ni boto asia mundu usu nicho ni long sighted. Mundu long sighted no na nesa kwana sindu sia Vaasa lakini sia thi Vaasa muno tie tindona no siona sikita kutha si black kana si na chu ukethia yikumila nesa biso yikumila nesa kwa mundu short sighted ndiona wa mwiasome ndetha asiene ni sawa na sio onthe tutumia miwani ula twaisie ubo wa long sighted short sighted na then pe ingi pe mupio wangi tuita astigmatism. Astigmatism ni bala wethia metho itha yele kwitha ile ta mubila round nesa kila bandu round ile mubila lakini kwi andu itha yo itetha ilyu withia acid yemwe ni kunzite kuliko elenge kwa kube ile mubila la wa rugby ndisi kwa kamba ovo itha ile ovo na ye kala ovo imaanisha ndo sasa mundu ni short sighted nundu withia acid yemwe ikunzite muno ndo sasa ni long sighted nundu ni saidi ndo munenga miwani ya mundu long sighted peke yake no correct no sabise miwani ambaye ku correct chao pati suile whether saidi mwe ni kunzite muno kuliko lengi kwa upo tumunenga miwani tumita astigmatic lenses whether ni miwani whether ni long sighted ni ongele to kindu tuyasia ni long sighted tulana kuya minus kindu ta 1 whether ni 1 stroke kindu kingi nundu tienda correct cho bisosu wise kwitha nu ilion ndumwe na mundu amananda kana na thina wa astigmatism whether no na image lakini ti clear kana utono ila mundu kusoma ba utono soma namba siambe na ile ingi sieneke sawa mundu se ila to ula asoma ni to that nitwike akili ni to kana no utono ethiwa astigmatic ni sawa nundu achao pe namba wene kana nengi utene undunge mundu utono mana kana ni astigmatic kana ena astigmatism ya metho whether ni namba ta R yona ile K ni sawa kana whether ni kindu ta D yona ile O ni sawa nundu wa image yesu ti uniform either imwe kila either isobe either nemwe isobe image sile kana na either yesu kai combine gase kwetha siane kenesa end result ya image yesu gase kwetha ndile kila kuona na eka miwani be undu ungi andu ma long sighted na short sighted matonya kuitwa be ndawa aye kwa uno miwani
usu ni thina wa miwani nundu ni the correct image penda wa mundu tona nengo ake wa tumia ndawe metho mako ni mwasio kwa Kwona nesa pia no moka ila ni clinic mangole na nengo miwani na naeka na metho mako masawa feki thina wa miwani ndwisa nengo ndawa ndwisa sopa wikala na uo wiki ya miwani ibinda yonde lakini tegemea bina wa kukuona kuyanata kuyandu wetha bitha ni munini nundu nwenenesa kana nacho na miwani lakini kwa ndola mena bina wa kuona ni mwingi bukwendeka mwingi meke ya maisha ni monde then peke ngwenda kuweta ndanolo kubo wa mundu short sighted kwa mundu short sighted kwa ndo ingi bina wetha wabituka twili mundu ucio asiwe naguo na ni no ukumwa kwa kana kukumwa kwa musei wathi kwa kana kwa kabinda kaingi nitwana achu ukethia wetha family ni andu short sighted on then make chao miwani wa ndisikana mwaona kindu tachu na indi nundu tiende na kumina nienda utavyo museisia mundu kwenda wina thina wa metho na ukwenda utetheka atonyo kukwati ata kwa uyu mutono ngwatia kwa namba ya wiani olandu kuma ni Global Optic Wear branch pa Masako Doctors Plaza na wako na namba ya 0722 66 0829 no tetheka na nditongelela ni 0722 66 0829 na wako sa kukwatia mundu kwa Yesu no wako na 0723 12 62 31 Yesu ni namba yakwa mwene na wetha na thina no wangwatenye anytime no wangonea na no gakudumia na indi ni asanti nundu wa kwithiwa na ituthini wa kilungu cha umuthi cha Uiiti na indi musesia boni botubika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthini kwate no watetheka na indi wenda utethio wa metho no ukunie ndakitali namba isu wabikia na kunenga nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.